आकाशवाणी इम्फाल आरके गोरानी न पाउ पाजरी अहानबदा मरु ओइबा पाउ मणिपुर दा हौखिबा पुंग कुनमरी दे मियोय चनी हुमद्रा मंगा नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइखि मियोय मंगा लैखिदे आजादी का अमृत महोत्सव का मरी लेना असम राइफल्स न सिनबा फ्रीडम साइकिल रैली अमंगा सी मंत्री पुखरीदगी मोइरंग फाउबा चटख्रे प्रधानमंत्री जन धन योजना नंगासी सही 3 मपुंग फारकपदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना नुंगाइबा फोंदोखरे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हाइरी कोविड की लाइचत मतम सिदा मालेमगी मियाम लेबाक असिगी अरिबा लायंग पथाप सिंबो सखंग बहुरकले अमिसुंग लेबाक अस्ता हौजि फावदा कोविड के वैक्सीन डोज कोटी हुमफुनी तोय लाख हुमफुमापन हेना कापख्रे सरकार की फैसिलिटी सिंगदा चाही 19 मथक की मियोय सिंगदा कोविड-19 वैक्सीन लेबना कापगी कैंपेन लेबाक सिन बथुंगबदा जथरिबना नहा ओइरिबा सिंगना वैक्सीन असे कापथोंनबा अमदे अतै मियोय सिंग वैक्सीन कापदसु मतेंग पांगबिनबा हाइजरी कोविड के अकीबा लेरिबना मियामना सेक्शन बगवातपगी थौंग सिंग तोकपीदुना यारिबा मखै युमदगी चथोक्तना लेबियो तंगाई फदना चथोक्लबदि फेस मास्क उपियो फुट तरुक के सोशल डिस्टेंसिंग थंबियो माई मिट अमदि खुद सातोइना हमदोक्तुना तरु तनाना थंबियो कोविड का मई लेने ई पाउसिंग मदे मतेंगी दमक नेशनल हेल्पलाइन नंबर सिंगना 0112397804 अमसुंग 1075 नि अदुगा राइजी हेल्पलाइन नंबर ना 038524116668 अमसुंग 180034538118 नि हौजिक मपुंग ओइबा पाउ मणिपुर दा हौखिबा पुंग कुनमरी दा मियोय चनी हुमद्रा मंगा नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनरे पॉजिटिव ओइबगी सांग चादा 9.5 ने हाइबा मतमस्ता लैना आसन नाबा मियोय मंगा लैखिदे राज्य हक्सेल विभाग ngasi निमिदांग ओइरम थोखिबा चेरोल अमदा हाई पॉजिटिव ओइरिबा सिंग अदगी मनुंगदा इम्फाल वेस्ट ना ख्वाइदगी यामना मियोय चाम कुंथ्रा पॉजिटिव ओइखि लैखिदबा मियोय सिंग अदुना इम्फाल वेस्ट बिष्णुपुर चुराचांदपुर टेक्नोपोलम उखरुलदगी मियोय अमममनी प्रधानमंत्री जन धन योजना ना उखरुल जिला दसु चाउना कानबा फंगले एखोगी उखरुल पाउमी सोथिंग सिमरेन हाई जीरो बैलेंस ता बैंक अकाउंट हांगबा याबा स्कीम असिगी मखादा जिला अस्ते लेबा नेशनलाइज बैंक मंगा दा मियोय क्याना मसा मसा के बैंक अकाउंट सिंग हांगनखि उखरुल दा लेबा वीएल सिमरे का उसुबनुपा अमना स्कीम असिगी मखादा बैंक अकाउंट हांगबदा नुंगाइबा फोंदोक्लदुना असुमना हाई एगी मिंग वीएल सिमरे गौवी ए उखरुल की फ्यूलैंड बाजार दगिने ऐ प्रधानमंत्री जन धन योजना की मखादा जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट उखरुल की यूपीआई हुजिकना पंजाब नेशनल बैंक ओंथोक्रे मसीदा 2014 दा अकाउंट हांखि ऐ बैंक अकाउंट हांगबा ngamdaduna leirami adubu government na प्रधानमंत्री जन धन योजना स्कीम असी पुरकपगी ऐ अकाउंट असी हांगबा ngambani हुजिकति ऐ अकाउंट असी निंगथिना सिचिनरी government na sigim makhada life insurance bigni haibagi yamna nungai असम राइफल्स के चांदन बटालियन फिट इंडिया मूवमेंट के सरुक अम ओइना से फ्रीडम साइकिल रैली एम लमथाखरे साइकिल रैली दु इम्फाल मंत्री पुखरीदगी आईजीआर साउथ मेजर जनरल अलेक नरेशना लमथाखी साइकिलिस्ट मरफुद्राना सरुक याकिबा साइकिल रैली अदु नंबोल बिष्णुपुर फाउना चलगा मोइरांगी आईएनए म्यूजियम दा थुंखी साइकिल रैली अदु लमथाबगी थौरमदा मेजर जनरल अलोक नरेश ना हाई लेबाक असगी मियामदा निंगतमगी वाखलो हेंगत हनबा अमसुंग निंगतम आंदोलन की मतंगदा पाक सन खंगनबगी पांदमदा साइकिल रैली असे पांगथोकपनी मणिपुर डेमोक्रेटिक अलायंस ना हाईरी लाकदोरिबा मणिपुर विधानसभा मेखल द अलायंस असि कारकपा एमएलए सिंगना अनोबा सरकार सेमदा सोयदन मतेंग पांगनी इम्फाल ngasi पाउमिसिंग उनबा मद अलायंस असि चेयरमैन विजय कोइजम ना हाई मेखल अस अलायंस असिना एमएलए मसिंग यामना काबंगमनबा कन होनरी थरोमदुदा अलायंस असि कन्वीनर एम तोम्बी सुसरु यारी वांजिंग तेंथा केंद्र मनुंग लेबा कोविड-19 के साइथेंग फंगदोना खमथेंग वाराबा इमुंग सामरोम दंगसी बीजेपी महिला मोर्चा वांजिंग तेंथा मंडलना सानथन पोलम सिंह पीखरे खोंगथांग असे केंद्र असे एमएलए पाउनम ब्रोजेन गिलमजिंग मखादा मंडल असना सिंदन पांगथोखिबनी
Khundrapong Kendra manungda lairiba containment zone singda ngasi Khundrapong Kendra Development Committee na Kendra asigi MLA TS Lokeswar gi miyang makada sana thanba polam sing yanthokre hairi Freedom Fighter Rani Gadilo gi punsi waide yumpham oiba akhanaba thorom ama hayang ayupung taruk minute nifuda Akashbani Imphal gi kangla amasu sangai sen animukta sandokani thorom masi Akashbani Imphal ipau kangbuna Azadi ka Amrit Mahotsav thoronga mari lainana puthokpani Azadi ka Amrit Mahotsav thorongi makhada Run for India gi lamjet lamangasi none jila gi Longmai Bazar pangthokre lamjet ladu Longmai Bazar gi hawrga tarasu Assam Rifles ki gate fabusen ki lamjet ladu da nupa amasu nupi punna naharol kuntrarom na saru yaki Ahal orba miyosina thengnariba samesya sing matangda legal awareness program amangasi online kuthangna pangthokre District Legal Services Authority Tamilong na Manipur State Legal Services Authority kiting Bangalore na pangthokiba thorum aduda COVID-19 laichat manung ahal orba miyosina thengnariba samesya singi matangda akhang ahikya na wa ngangki thorum aduda Tamilong amasu none jila gi paralegal volunteers amasung civil society organization singi lusing bakya na saruya ki All Manipur recognized private school welfare association gi English ngani kunma thoidagi lising ani kunmari faw nong na thopuga da basing khale KS Doren Khangan mina president amas Eljoy Kumar na secretary oiragani 33/11 kV Iroisima substation amasung Lampel substation na konmam phamsingda hayang ayupung 8 makhai degi pung 10 makhai phagu maimut kani MSPCL na thokpat cherwal madhai jungle cutting tawada maram na substation ani asida Yuriman power station dagi mai piba pung ahumlom lepkada maram na maphamsing asida maimut kani Assam Rifles ki Kaithel Mami Battalion Raija Police ka puna Yarepuk area da operation Chathabada Prepa ki myo ema fare Assam Rifles ki serwala madhai pharba myo adudagi maru manga yauba magazine ga konana 9mm pistol ama phangle pharba myo adu Andhra Police Station da sinakre hairi Technopol District Police Commando ngarang More Bazar da singnanga ibamong da lakpa kenbo bike ama khamdana sek tawbada carton box anida brown sugar kilogram ama gram chani angkhai mari rom yauramba thengnare adumainamak gari adu tharkome ani adu nanthokdana senki tungda makatana thihumgi thabak chathabada wangjing bazar dagi kaksing sidio gi driver ibami ama fakhe ma kaloni na nanthokki bami ama sumakatana fakhi mako ani na haidorakpa dagi drug adugi mapu lilong ture ahan bidagi Muhammad Hafiz Uddin wangjing bazar dagi fakhe Drugs adu phabada mapung oiba thodang lokhiba Technopol Police Commando gi kangbu adu da jila SP na selgi mana pidana pungning thaugat ki Amarum the Imphal West District Police Commando gi nupi personnel singjaw kangbu amana ngarang lamboi khongnang khong manak tagi UNLF ki nupi cadre ama fare mi edu Lampel Police Station da snakre hairi Jiri bamda leb MSW conference hall danga si mahiroi loop asigi yangkai taruk suba foundation degi thorom pangthokre thorom aduda handakta online na pangthokiba ise competition gi makong mathang tarba singda mana yen thokhi paugi marak thatna atenba break ama Chahi tara Nipalamadi masigi mathakta leiba maruaina healthcare worker frontline worker yauna COVID-19 vaccine gi ahanba dose kapkhraba matung chayol tara nithoi shuraba mioi singna chayol tara taruk fawbagi manungda Covishield geni suba dose kapthok hosi vaccine asigi ahanba dose kapkhraba mioi kudingmakna yariba makhai athuba matamda designated COVID-19 vaccination center singda chatpiduna vaccine gi ani suba dose kapthok piyu matam chana vaccine gi dose suna kapthok hobana laina asidagi ngakthoknaba pangal hengat halli Paujen Jariba National Health Mission Manipur Tabiriba Pawasi Akashbani Imphal dagini Kendra Sarkar ke flagship financial inclusion program gi saruk am oina packet pa scheme Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana PMJDY ngasi sahi taret mapung fare Laiba scheme yamda bengi khudong saba mapung phana phanganam gi pandamda scheme masi English ni tara marigi ngasi gi namit asa hawdo khibani Scheme masu mai pahana bhona bada thaudang lo khibe mi khuding ma po Pradhan Mantri Narendra Modi na thagat pa phongdokli mak na hai makoi na kana hona badagi laibak asigi meyam gi hingbagi thawang khat han bada sauna mateng oire Twitter da thagat pa warot lamada Pradhan Mantri na hai scheme masna selin thina sijina bagi lamda meyam bo hena bhap ta handuna punsibu thawang khat han bangamle scheme masna laibak asigi nagarik kaya bo sakti pi bangamle Kenga Selth Mantri Nirmala Sitaraman Hai scheme asigi makhada khunagi oina khwaidigi aroibada lairiba miwe singda scheme singi kanaba hakting na phanghan bada sauna mateng oiri
Information and Broadcasting Mantri Anurag Singh Thakur na hai scheme machina lebak asigi mioi koti nimpu humdoi henbada bank account di khudong saba phangale masigi manung da mioi koti kulhumdoi lak marfu romdi nupi beneficiary singni Rashtrapati Ramnath Kovind na hairi COVID-19 laichat matamasta malemgi miyamna lebak asigi ariba matandagi sejin narakpa laying pathab singbu sakhang bhaurakle Uttar Pradesh khongkhet laiba Rashtrapati nangasi maki humni sema nimita Gorakhpur da Raija si ahanba Ayush University ama sanana bagi jatra honki Tharom adu Sri Kovind na hai asingumba makali University asilingkhat pa asina Ayush ke laying pathapu malemgi miyamda hena khanghan bida sauna mateng oiragani mak na hai Bhat ariba laying pathap singbu hena sakol hanabagi dam English ngani taramani da Kendra Sarkar Ayush ke mantralay ama tungan hangdokhi Mahak na hai ariba matamdagi hauna Bharat haksang phana lainabagi lamda singthan ngi oiba thabak ya pangthokna lakli Guru Goraknath yogu hena sakol hanaba thaudang lawrami maduba sakhang boina Raija asi ahanba Ayush ke University asigi maming Guru Goraknath Ayush Vishwavidyalaya hena maming thole Rashtrapati na hai COVID laichat matamasida hida kana pambi sing demand hengalakli laumi singna asingma makhagi pambi sing marang kaina pothoktona makhogi sentok henbayai Thoromaduda Uttar Pradesh ke Rajapal Anandiben Patel amasung Mukhyamantri Yogi Adityanath saru yakhi Pradhanmantri Narendra Modi hai Akashbani ki man ki baat thoromda lebak asigi amasung palamda leba Bharat masa singda maki pungni gi wak phongdokani masi thagi oiba radio gi thorom asigi marifu suba episode ni Pradhanmantri warol Akashbani Imphal nasu Kangla amasung sangai sene animakta ayuk pung 13 da sandokani Pradhanmantri warol asi hek loibaga madugi Manipuri wahantok sandokani Manipuri wahantok asi numidang pung 9 dasu amuk hana sandokani masi AIR Churasanpur LRS dasu sandokani Mar Paite Kabui Thado uma usung tangkhul dialect singdana mathangi numit August 13 da sandokani Akashbani Imphal dagi pau tabiri Leiba Agasta hauji fawda COVID ke vaccine dose koti humpuni to la hupuma pan hena kaukre hauki bapung konmeri da vaccine dose koti ema lak hum hena kaukhe Haksel Mantralayan hai Leiba Agasta hauji COVID-19 ni nawa pagalapagi sangsa da mapudratre dasmik mga taruk yaure hauki bapung konmeri da COVID ke anoba case lesing nimputruk hena thengna ki Mue lesing kontra mathoi henbana laina astig nabati fagalaki haiba matamas de mue sawnga mapan laichat asidagi laikhide Hauju pawda laichat asigi pagalakbe migi masing koti ahum lakta nipan hele ngarang nui lakta tret hena COVID ki test tauki. Kendra Gृह Mantralaya na hairi COVID-19 na mari laina ba laichat asna sogala mafam singda containment measures lakhat pagi thabak mathangda phawan thina chathagadabani. Raija amso Union Territory singda iba chithi amada Kendra gi Home Secretary Ajay Bhala na hai mari laina ba jila amasong local authorities singda wafam asi mapung phanangang na san hanaba matik saba thabak lakhat kadabani Leibak aski Raija kharana tana mapung oina yengbada COVID laichat phibam singthan ngai oina fagatle adumai namak jila kharada active case ki masing amasong positive obgi sa hangalagli ba asida akan memiyeng sangbagi tangai fadabalai Virus saji sandopagi sa hangalagli ba mapam singda containment measures hena section lokhat kadabani Ngaksel mithra Rajnath Singh ngasi bigraha kawba jahaz sama sena gi thangpham da Indian Coast Guard khusin nakre thorom aduda wa ngangbada mantri hai Anoba jahaz asna leiba asi Coast Guard ki tawbang ngamba sakti hengat helagani machine ngaksel gilamda maromdo leksa bangambagi lambi da sangsin mangamle Mitar sama sangwalay ba kasi sajaba jahaz asida matangga sunaraba technology kaya hapli Coast Guard na layba kasi samudra khungbangi lamdam dangag siyanbagi lamda lawriba thawdang singbusu Sri Rajnana thagat pa phongdokhi Kendra Seltu Mantri Nirmala Sitharaman Tripura da paket kadaba sakwa thorangir project sing lauk thokre project sing adugi manungda Raija aski tribal miyangi punchi mahing amasung infrastructure pagat hanba state highway mari pakthokhanbagi project amadi Agartala smart city heng sengwatnabagi project na singba yauri Seltu Mantri na West Tripura gi Gandhigram da laiba COVID care center da su chatune yeng sinki Nagaland ngarang miwe humpu humda COVID-19 positive oiba thengnare masi tharaga positive oiba apun masing lising kumna panchani pani phuma thoi sure adugi manungda miwe lising kontret sanga kunthra manga naba phokre hauji active case miwe chanji pantra ni pan leiri laichat asiga mai leine ngarang miwe ani leikhide apun masing satruk sukre Meghalaya ngarang miwe chani humpuni de COVID positive oihibaga loina na hauji Rajasthan active case masing lising ani satruk humpu humdai leiri
लोइसिलकपदा कोविड-19 निंगाथोकनबा फेस मास्क उpa फुट 6 लामना लैबा खुदसामदि माइ मिट तरु तनान थंबा हाइबा अचम थोंग अहु मसि ngang na चटपिनबा अमुका हननिंग सिंगजरी अरोइबदा मरुइबा पाउ अमुक हना मणिपुर दा हौखिबा पुंग कुनमै दे मिये चनि हुमुद्रा मंगा नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइखी मिये मंगा लैखिदे आजादी का अमृत महोत्सव का मरी लेना आसाम राइफल्सना सिनबा फ्रीडम साइकिल रैली अमा मंत्री पुखरीदगी मोइरांग फाउबा चटख्रे प्रधानमंत्री जन धन योजना नंगासी सही 3 मपुंग फारकपदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना नुंगाइबा फोंदोक्रे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ना हाइरी कोविड की लाइचत मतम सिदा मालेमगी मियामना लैबाक असिगी अरीबा लाइंग पथाप सिंबो सखंग बहुरकले अमसुंग लैबाक अस हौजिक फाउबदा कोविड की वैक्सीन डोज कोटी 64 लाख 64 हेना कापख्रे पाउलोइजरे